Kitabu cha Tawala Hiri mriango ni wa 10 vikara atalia mame ya Ahazia roho na kukala mwanawe azafa wauka kialaga atuosi akishazi cha kitawali ela Jehosheba mwana akichwa mtawali Jehoramu namba yore ndugu ya Ahazia akimhala Joashi mwana wa Ahazia kisirisiri kula kaizo ana mtawali mario kalama na malakwalagwa akimhala yeye na mkaziwe akiangiza kahi za chumba cha kulala akimfisa mumo ila asonewe ni Atalia kwa vivyo kala girebule Joashi akifiswa ndani ya nyumba ya Bwana hangwenga na mkaziwe kwa muda miaka 100 wakati Atalia roho kala na tawala yote ila kaizanguka funga wa utawali wa Atalia mlombi Jehoyada akihumiza makomanda vikosi vya majeshi gana Jakari na Arinzi na makirefa kwa kwekeza yo nyumba ya Bwana na hakika kila gane nao na akapisha kaza nyumba ya Bwana gonyake anyesa Joashi mwana wa mtawali Ahazia akiapa amuri akiamba mndahenda vivi ninung'angirao kurinda siku ya Sabato mndadzigaja makundi mahahu kundi mwenga rinda nyumba ya mtawali kundi ringine rinda kalakai za mvire wa Suri na kundi ringine rinda mvire uri wa nyuma ya Arinzi marinda wa nyumba ya Bwana kwa zamu nanwi mrio kaiza makundi mangine mairi moya wakati wa Sabato nyosi mndairinda nyumba ya Bwana kumrinda mtawali zipange ni kumdengereka mtawali kila mtu na silaha ya mkononi mtu yeyosi ndiye sangerayo mitata yenu ya majeshi na lagu kalani naye mtawali kila ndiko kwenda ama komanda vikosi ya majeshi gana mahenda hera rijo mlombi Jehoyada kila mwanga wa halatue areo mareo kala makingira kaiza zamu siku ya Sabato na mareo kala makioya makiza kwa mlombi Jehoyada gonye mlombi akiapa mafumo na ngao makomanda majeshi gana mafumo gaga na ngao zizi zakala za mtawali Daudi na zere ni nyumbani mwa Bwana Arinzi makima kila mwanga na silaha ya mkononi kumdengereka mtawali nacho kijecha kwamba zira sadaka na rohekali kula izira upande wa kwa mwaka hata upande wa kwa furi wa rohekali Jehoyada akimwomboza ye mwana wa mtawali akimvika taji akimpa kopea chokila gane na makimhenda mtawali makimwagira mafua na makipiga makofi na makiluta mmiro makiamba mtawali kwa ni mlungu Atalia roho sikirazo kululuza wa Arinzi na watu wakwenda kwa watu nyumbani mwa Bwana kilola na hawa kimonde mtawali azai mahehi nacho kiguzo erisho kala kawaida maifisa na apiga magunda were mahehi na ye mtawali na watu osayoti mere manafahirwa na kupiga magunda baya Atalia kitarongoze na kupiga kulula kiamba uasi ndo mlombi Jehoyada akilagiza makomanda vikosi vya majeshi gana mareo kalama na imi rirago majeshi akiamba mwamboze nenze kahikaiza yoshika na mteyo sandie mtuwa mwalage na mushu kwani mlombere wamba asalagwe nyumbani mwa Bwana bema kimugwira machenda naye hata mvirero kalo kihumirwa ni farasi kungira nyumbani mwa mtawali makimwalaga ndo Jehoyada hakika kilaga nekahia Bwana na ye mtawali na watu ili kwamba makale atwa Bwana kiza hakika kilaga nekaiza ye mtawali na watu atose ayo isi machenda kaiza nyumba ya Baali na maki banda unga na vijajaze cha kwamba zira sadaka na vizukaji makimwalaga matani mlombi wa Baali bereza chijo vijaje cha kwamba zira sadaka kiza mlombi Jehoyada hakika Arinzi kaiza nyumba ya Bwana akiahalo makomanda majeshi gana akari Arinzi na watu osayo insi na makitaramuka naye mtawali kula kaiza nyumba ya Bwana makikira nao mvire wa Arinzi muhaka nyumbani mwa mtawali na hakika lesikaiza chokihi cha enzi cha kitawali baya atuosayo insi makifahiro na wo muzu kuhurira ila Atalia ye akikala zalagwa na mushu kuko kaiza nyumba ya kitawali Joashi na miaka mifungahe ariho anza kutawala